من Charlotte ke Juba a par kol kene je kware ke spele mayo a wajen na mishwal ke sof ku wa ku melode a kene duka komra da dien ko bom kene komde ka bom kiete lengech mishi ngaji no ramo chetel power miteja bi kom bi chokan jen chwal die jen chwal sof ku ala wude chwal keme par ko lara jen wonene en quer interim nijan ana ajeni shanga dan wu Dr. Machar we barar ba Dr. Machar baja kan baja lat gwade en quer interim but neme ajen ko decide men gaina long jena ka parkol jen a peace ambassador ajen lada parkol so mi kuji parkol bi ngach jen aran mala milana mal ka spele mayu en woda da jaram dan de kularante mun kwai kaje okay so kwai kaje parkol angum mi kana kom kaje ko ga auto binara tiji no cha kom je bekan bang so angu kuje trigger so jen agwan mal ne jen ka katin kon lat korodian ka mal lat ka kam spele mayo kene SSPDF ki kene spele maji la kam kirma yadit kana kam Dr. Ring Machaten ran mal gatin ka transitional government but the turnout ko jen charge gulgup ke charge mo ka yo ko be spele mayo be je betrayed aba kom Dr. Ring Machar be kan ete rei tijen no mo shwalede shwale soft ku a soft no a soft ku ni jan ko kana komran ka do mo tek mo koy ano alo china roaltin yan batu wi kwa men mi chiram mo mi cheben mu weben baro do shuwoj bad jin kwany ro tino kani kwany mi chikir mi hadi che chula ro che Dr. Machar che woch da chu gwa ba de ngaje no Dr. sorry kir mi hadi che duop and be woch Dr. Machar che jalat but tell justice kam chala da wuri chalga far kol ajentem rolnanu neme kam ji spele mayo korodian Canadian container karo Canadian kon logorodian so Canadian con so whatever spele mayo done is up to them. If there is a problem between them the members of spele mayo I'll find the Ramadan and latijek ya nyuro bi do gwadmo kirma yadit ko ji spele mayo la jago bukrol ajen cha chumo ko ngugo wuri shalga natanelo yet jin poni jin par kol chi jin part of spele mayo atogan wala yena kwadang duk ko ken cha yewuch so chu par kol chu cholo dol eno cha Dr. Machar cha wuch en bete gwada mone amen mi cha barar chena jogo no gwin me ku geja banner to joda me ko te banner te joda so banner ndanen cha Dr. Machar cha thoten so ajen chwale soft ku ke jama melede tele jare ngone